Habari wa wanawake wetu. Unajua wakati mwanamke ameguzwa, society yote huwa inarare behind mwanamke. Lakini wakati mwanaume ameguzwa, nyinyi wote mnanyamaza. Na mnasema tumechapwa na mabibi juu sisi ni waoga. Na mnasema arahorwo ni mukaka atari hakiri. Etuwa mugara. No mutumia ngehutio guo. Theo kinya tongoria thutha wa mutumia. Tita oyo tatari mwana wa mundu. Oyo ti mwana muciara ne nyina. Ugo mwanaume ndiye anafaa kupitia violence. Lakini mwanamke akipigwa, nyinyi wote wamepiga mwanamke, apigwe achomwe. Mukavoteka kinya bill number. Mushagithirie mutumia tone ahutio. No wathondekire oyo amuteithie. Ama huyu hakupitia gender violence. Gender haimaanishi mwanamke, inamaanisha kila mtu. Hata sisi wanaume ni gender. Noe mwatu etiria rume negui odocio ke mutonya thiini wanyu muona gatatu enyamu oko warume tumo atumia mwatu etagui onanyo mo bati gotura baba wanyu arakogari. When we say that we are against gender violence, hata wanaume wawekwe hapo, maana wanapitia hali ngumu. And if you are rallying behind to support any gender after violence, hata huyu asaidiwe. Alipigishwa risasi na mke wake, hata yeye asaidiwe. Gutire wada na wa mgogo. Na ni mimi nimesema hiyo. Kama mwanamke anapitia hali ngumu akipigwa under violence, na mwanaume kama huyu tutasema nini? Na alikuwa anatembea na miguu yake, alafu mke wake akapanga jama akampigisha risasi. Eno ti gender violence. Mwana kometa ndo atero ni da igehutia joy inyothe mutarada ni aho ni orago ni ekwatia no ni joy angehura ndire hakiri ni kwa joro hutia we one uragiuga bu. Kama ni kupigana na hali ya gender violence, hata wanaume watetewe wakipitia hali kama ambayo Wanyonyi anapitia leo. Praise the name of the Lord. Yes. Ti mutumia hutio guko na rĩngĩ ono ngĩhutio nĩ kũrema gwake. Abaga ikoria mutumia hutĩrio kĩ? Ti kwenda kwamba mũndũ mwenda kũragithia mwana ũrĩa ũngĩ. Acoke rĩu rĩrĩa mahĩtia manja gũcoka mwena wanyu rĩu mũkirĩte ũguo mũtirenda kwaria. Mũraga gũthiĩ thibitarĩ thaa ici nĩkĩ? Mũkirĩte ũguo moja. Na niliwaambia hapa kanisa hii, atumia matienda kunyitwo wrong side. Mendaga mũndũrũme onwo wrong side. Ũmũthĩ ũyũ mũthuri akĩgũithia gĩkombe mũciĩ, agũithie tu gĩkombe kĩgwa ũguo. Mũtumia anatoragwo. Nĩ ũraga gĩkombe kĩona mwana mũrage, aya mbũri ũraga nayo. No mũtumia we akĩgũithia gĩkombe oragia no wĩire gĩkĩ. This is also gender violence.